Sau staimi amatu se upu whawheiloai. Amatai le tātou whasoa. O le tūlanga masani o le polokalama o le Taulogologo. Tu sa watu I lona ofisa tu tonu le Aitele o Long Beach. I lalo le tuma lo tele o ele. Ia, amata lava e tātou sairi I le tua. Whamawhanwhanaina I tātou. Matapenaina o tātou manatu. Whamalama o tātou loto mwhaititoa o tō whingalo. Ina ia mwhai o tātou whasoa. Malana whamanuianga, malanga o tātou o tua. O whiwhilia le salamo tolu suma wha. O le whai poe walu, e whapea non whai tawina. I nā tō whaia o tau, mai o tau I loa le leile li. Amu ia lava le tangata o le whatu o tua I a te ia. I nā tofu te whaia o tau, mai o tau I loa le leile li. Amu ia lava le tangata o le whatu o tua I a te ia. Manino le whasiwhai tau o le salama I tauris fulma le whae, non whai poe baru le sa au whai tauina. Mai e sos tangata e whatu o tua. I le tua. Ia misa tātou lau keusiano. O le nei vaitau o le patpatia o le soifua mai o le tātou wali. Pei o na la lafo iei manatu o le whengeng fau. Ia me sifo I o le lātou wa ai pa le whengai ma le whengeng I tuai valo anga. E tātou te iloa ai. Le ai e le tū lafo ina lo to soifua ma le tātou wola. O le tātou whatu o tua o le mea alofa ua mai e le tua. E pei ona mōri mau I ai, ia, le apostolo Paulo. O le whatu atua le nā e ngālua ina e le alofa tū noa, ia a maise o le mana o le nganga. E mawhai ai ona tātou I loa ma tāu whimau, e le leile tua. Le mea nā tā wai le pepe fau o soifua mai o Iesu, o le Mesia, o le Emmanuelu. Wa o le lei ato tole nā o le tua sa I tea, ia e la tau whiliwhilia e le tua whaali e le mana. E ala ia kapilielu le awhi au, e ne vai tau. Ia, a mai a pēr le tua lon while mu. Whalau tele mwhalo loto ai le whatu tua. O lau ke wisiano, ia malalangi a toa le vevesi o lo whenga iai. Ia, e le mwhaiona vese ai le tātou talutonu. Whela wa tau ilu taumu whaingitā o leo langa. Le ai o lo au pēr o le li. Wa o lea lava ngā lua le tala le lei. Mena e leina le lei le tala. Le anga le stala stangata o le tala le tua. Wa riu tin tangata ai le tua e ala ia Jesu Kiriso. Ia ua mafu ai le nei vai tau. Ia I pēra manuia marfi le mua o le tua. E ale mamalu o sa mua umwhai an visotai mai. Ma tātou lufi ma tu fitau fau e ala I o tau whingalo ia miso manatu. A wafi ang pa ia le tua ia ma le nei vai tau wa tātou iai. O le a tātou wifo ma talo. E mawarunga lava le vi inga o lau fio le tua. O le mele le mapuaila ma tau whane ne. Me voi lea le umaila ma tau whaftai. E wai mori ma wina pēr le ali ie. O lo e tau au ina lo ma tau wola. Ma lo la tau seifua. Lea ua mafuai o na maua le nei avanoa ma le nei taimi. Ala sa uia ia o lea lava ua e anga le lei. Me lea umwhai ai o na whaatino le nei whamoe moe pe o na masani ai. Tan tonu foi o lo iai lo manuia I lunga. O lo watunu o Samoa o e umawhai ia o na awai whaatasi le nei polo kalame. Ia sanga vi ia pea oe. La mātou whaftai a wafiong pa ia le ai o le suru lea I o mātou wala. Le malamalama I o mātou mata. E te talaina whai titoa o mātou wanganga. Whaftai le tua. Whaftai le mana o le nganga pa ia e fiso soani I lo mātou vai. Whaftai lau whaoltanga o soifua mai. Soifua mai o le tangata I awana I whaingo fio na mātou masani ai peita iane. E le o tangata uma na talia.
Mea lea wa o ina i mātou e pā uari tau tele. Ai lawe ina i fo i le tau tele. Ia tu maura ia i la wafio le mamalu malpaia mal manuia nei masa uma i whāwawau. Mātou te whato e se mea o mātou le ato to ai i lau silifanga. Ai a mesa le vā o tangata, tonu a inga ngā luenga e ka le sia, o whea lava e mātou te whewa i ai. O umana a maia le whatonunga o le vā whelo aloai, e le atolo mātou tau sia. E whapito la mātou wa ai i te reo taimi. Ia mama ngalo o mātou se. Ai whina mai lava lo wangare lei malo aro whatu noa si ia e tangata vai vai. Fausi ai le mātang o fia o lo e whamoe moe ai. Mua moonga nei polo kalama le tuae. La fo ai lo mātou whamoe moe i lo fisoasoan mai ala i le mana o le nganga. Ina ia mosa u vihinga. Ai tupolo ola i pēlo mātou whinau i whatu i tua. E tau tua i lau fio ia wala we whasino ma e tai ala ai a te mātou. Ia o lea la mātou titalo. Tu ina atu li sofa manu maa lolo wal pele malo mātou wali whaolo i sukarisa. Amene.
Te tonu le ua tātou avere whaamua. Tātou momori fo ila palapa o mālo e pe ona. Whianga i sunga e whawhenga inga, Sepulona Tanuvasa. Ia, ma le taulanga si tia. Ia e pe ona mori mawina. Ia, o le e la fua o mai o na whaata oto e o tutua mani o tātou matua. Po whia lava o le ke lope ma le lalulangi nei tātou te whiwa iai. Tātou te oa ma le wha moe le tasi. E le mua tātou, wha mua le nei whaia i tātou i lona whaatusa. E wha pena fo ila se vahenga o le tautua, ma le o nanga le si ufonga le taia fo le ngata o le nei aso. Ia o aso o le vai aso. Tātou te amata mea lava i le tau iai le wha mua. Ia awa o le ala Manuia fo leo mea tātou te whai, ia pe au tātou fesili mua i le e tau maono mea ia i le fesili. Ia mai le sungai le whawhenga ingai whai ea umasui i oe mā te whaataro whatua i sa moe lo tūpa ia ma lo tū mamalu i le suafa manu malo o lo tātou li i whaola. Ia o le suafa ne nai ma whai ai o no tātou whai a so se mea i oe e whina ngalo ma manatu i ai tangata. Ia fa pena fo i se nei o le ua manatu ia o uma ona tuto le niu le tua oi ia e fai sunga le whawhenga inga ia e mori atu le upu o le tua ma fai tawina ia i mori amata lia o le tatu por kalame ia a o lea o le atu e anga iatu i le sunga le whawhenga inga ia mo le amata lia o le tatu por manuia tere o Samoa i le nei tu lafiafi. Ea le nā Samoa wa amatu le ma whatu lima ala i le saunoanga le sunga i le wao. O le aia le kāresia a le si ufonga o le tai au fau. Ia, malana le tio au nai i a Samoa uma. Whea lava o nonofo ai, whea lava ua la tau whiliwhilia sa i li Manuia ai. Ia, o le wha moe le nā Samoa. Pei ona sauno atu le sunga le wao. Ina ia mua pe i le tua mea uma. Ia tātou tele i whasoa. O le tusi uma whiliwhilia. Tusi whaitawasa o lea muri ai tele o e kālesia i Amerika. Nisi o e kālesia i New Zealand, ma Australia. Whapevo i Canada. Ia maisi i atunu o Europa. E wawa lata ma le tusi whaitawasa o lea whao ngā tātou i Samoa. Weche mai ele va ainga va mtap Sicily o atunu o tau o third world country o atunu ele o mawalunga le tamau ainga pe ona ele la atu sfata waso le ia na pe on fai atu ia fo ele lo tu kakolito ia po le lo pope mai umatu si on filile o le kalesia po fel tu si fa mafa disi kalesia vai tau umatu si e limona mai ia ona filifili tu si tasi au ma filifili la le evangelio Ioane fai el tato fasoa wa le na tele temi sa tale noa ile evangelio Luca ia disi temi le evangelio Mateo ele stala se fo mai o tato li faola e Mareko e wian manatu le totele o la wata mai o fengeng fo o ia na dua i fa maula na lana mori mau. Ia mata ia Ioane. A tato whaitaura le tusi lea le evangelia Ioane. Ioane le baptiso. Ioane lea. Ia le tau mate. Wan maliu Ioane o la lava wa a matanga wenga a Yesu. Po Ioane le so o alofangia. A le mepi silin taua. Ia fa manuia tato ele tua ala le evangelia Ioane malana mori mau. Moona manatu. Whamatala ai le maualunga o le angarelei o le tua. Ia, ua awhia mai. Ia le lo na alo. Me re la tāl pese foi mai loa. Ia, tu atu le le sunga le ana whaita wina. O whai upu o whilwhilia. Ia, Ioane, le mangalio Ioane. Lo na mtau mo mua whai upu wangata mai whai upu sifun malvalu. Ia.
alo le tua o ia ole atungi o la mo ita ua Vana mai Yesu e tupu o le file mu Yesu e alo fatoia ngā malu Vana mai Yesu e fale o manu Vata waa le ana ui mai ai le tama Le tupu na isa iria ile mea olo fana mai ai ole mesia olo na manao ina ia fasio tia ua ia falo le tupu e mata utia fana mai Yesu le tupu ole file mu Yesu e alo fatoia ngā malu Vana mai Yesu e fale o manu Vata waa le ana ui mai ai le tama Langa mapipe se fia fia Ua tato maone faala lea o Yesu le Manuia O lea e asa me alofa molona so fia fia Ua na aurawola e siri o na ia talia Vana mai Yesu e tupu o le file mu Yesu e alo fatoia ngā malu Vana mai Yesu e fale o manu Vata waa le ana ui mai ai le tama Vana mai Yesu e tupu o le file mu Yesu e alo fatoia ngā malu Vana mai Yesu e fale o manu Vata waa le ana ui mai ai le tama Lea tuina tu sunga le wa ona te fongaina le tatou tusi fa mo mo tatou talno ai ya misin nei vai tau lava o lo tatou pati ai le tatou fatu tua le soi fu mai o le alo le tua io le vainga le ayo ane o le manatu le ayo ane iona taimi fa mo mo le evangelia ia tau fa mala mai le lo lotto le misterio o filifilinga le tua e le mawhaiona au sia i mawhauwhaunga o tangata ia alo i pēr le ngā pa ia fisosoani fisosoani mai a te ilantou ma tātou uma o lo whaitau mo te talo na ia malama le vaai a le ngangana na whaamawina ai a le vangalia le ngangana e leni pe an whai atu vo e ispolokalama uma vai so i fua mai le li o le wa mo fa liu fenga in tuai le ngana e leni sa fa liu le ile ayo alsania ai kopito tangata ia ta wa captic cristiano ia e la wilo foi le la to vai e va pe o isa ngalunga ai ia mareko ia o fe la va o ia o fa maunga o mai o tato taimi ala ina o umana fili maka nona le tuspa i o venga fo ia ma tu batasi ma venga tuai
Ia le ua whai mata iala mō tātou tangata. Ia whafonga loa ala whai tawina tātou tā upu nei ia taua whiawhi ta whalkelope o le watu ai whasala launga. O le whetawina o a whionga pa ia le tua mo mai le ewangaria Ioane, lona urua imta upu, a matara whaitau mai whai muamua, ia whanganta mai suman walu. Whafonga maia, whetawina o na whionga pa ia. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua foi le upu, o ia lava sai le atua le amatanga, na ia whaia mea lava. E le ai foi se mea tasi na whaia, ele I whaia e ia. Sai a te ia le ola, o le ola foi o le malamalama lea o tangata. Ua pupula mai foi le malamalama I le pouliuli, a ele I manu malo iai le pouliuli. Na awina mai le tangata mai le atua o Ioane lona ingoa. Na sau o ia o le mori mau, ina ia mori mau I le malamalama. Ina ia whaatua iai o tangata umalava ia te ia. E le o le malamalama ia. A ua sau o ia, ina ia mori mau lea lava malamalama. O le malamalama moni lea, na te wha malamalama ina tangata umalava, o loo ua maliu mai I le lalolangi. Sai le lalolangi o ia, na ia whaia fo I le lalolangi, a ele I loa lava ia e le lalolangi. Ua maliu mai o ia I lona lava nuu, a ele I talia o ia e o na lava tangata. A o I lato uma e na talia o ia, ma whaatua tua I lona suafa, na ia avatu iai o le mea manuia. Ia avea I lato ma whanau a le atua, o I lato e le o le toto na whanau ai. A o le mana o fo I o le tino, e le o le loto fo I o le tangata, a o le atua lava. Ua liu tino tangata le upu, sa mau fo I o ia mai tātou. Na mātou mata I lona mamalu, o le mamalu lava lea o le alo e to atasi o le tamā. Ua tū mau o ia I le alofa tū noa ma le whamaoni. Ua mōri mau I ane I a te ia, ma alanga atu, o ia le nei sa u whai atu ai, o le muri mai, e sili o ia I a te au, a wā o ia mua I a te au, o lona tumu ua mau ai e I tātou umalava, le alofa tū noa. E whaapopo I le alofa tū noa, a wā ua tuina mai e mose le tū la fono, a o le alofa tū noa, ma le memoni, mai ia Jesu Keriso ia. E le iwa ai alava le atua e se tasi, o le alo e to tasi, o loo I le fata o le tamā, o ia ua na whaailo mai o ia. Whamini mai le atua, I le whaitawina o na whiong pa ia. Nei, te o le whavau, mene. Ia. Nā ua o tau whafonga, sa moa o tau laulawina a whiong pa ia le tua e tau mo tātou whasoa nei tau a whiawhi. I le mātou tawha o kelope, masalo o suru la, ia po o sāfo inisi o vaenga le langi o o tau whisota I mai ai. E po whea lava, tu mau ale mātanga o whio le whetela I mai o le tua ia na whionga pa ia. Ia rā tāl pese, fo I mai loa, a mata loa le tātou whasoa. O le nganga lava le polokalama o taulogologo, ma te taulogologo ina lo o tau mamalu. Ia I winga o a whionga pa ia le tua tu sai o la maava ai. Ia o onga wha arkerisiano, ia ma le wa ai I tu langa o le whatuatua. I le mea sili wa whai e le tua. Ia tātou te ofo ai. Ia o le pese o la tā fo I mai loa. Ia a mata loa le tātou whasoa. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami
Ya, ala tua tuloa ele sunga la wao a matamai fisili tātou te mana tunatu ia ma whalau tele ai o tau whingalo mo tātou loto i le ai a Ioane i le tala le leia le tua ala ilo na pele Isu Keriso. Ia, whaftaino sunga le whenginga. Mana ia le tam ta upu ia o le fuitati le vai tau ke visi masi ia marata pena tu tau sang fou.
Ia e pi mana ia so se mea lava te taua o le malama le ta le tilo le tangata whaitau i le tūstala. Ta amata ia tūstala. Ioane. Lea ua, lea isesi o tue nā ma le laina le au whaitau tūspa ia, ma le au sa ili o tūspa ia, o au whaimatapu silisili, o au whainga ruenga, so stanga talotu. Ia tō te lea ua la tū sila fia, li tangata ioane o le so o nā lo whaina. Na ave whaau ua i pātamu, o le tūstala o le ioane mua, ioane lua, ioane tolu, ma whaalinga. Tō lea la utatu manino umai nā mea. Ai ara o whesiri le te fia whesiri tuela usunga le. Ona o le vaenga lea to wha le au whai evangalia. Ma Taio, ma Reko, Luka, ma Ioane. Ai atatara noa la ele upu lea e whapea au sinopi. O lea whapea e lea a fia Ioane. E te i lea se so whamaramanga vaenga le. Ia, awai... O le tūlanga le tātou te whai te iwa o le upu sinopi e le se Samoa. O le upu e no. E taurana o le me amai le upu ina i mwhai o na tātou malama mai. Po le a le root o whea le autua le upu. Awa le upu la tō le synaptic ia ngana e sila fia o mtai tusina le prefix o lona winga tusa le mo mari sinana mas e te vai i mtai tusina o le SYN o le optic ia le mo mai ele mata e whaingoa ia fo mai mata e ruta ia e whapai le upu lea le optic o lona winga la tau mai la le upu sinopi o lona winga e te tusa la tau waai. A tatou whai tau ia i suenga e pe ona iai le awanta mai o tuspa ia atua mal tatou whai tau. E ia vanga e se ai. E va pen mo mau e mo le vangalia ma Reko. E a tatou whai tau ia i le se tala soi fo mai o le li o ia ma Reko. E a matai baptisonga a Yesu. Baptisonga Ioane o Yesu. O inai a matai na role o le li a matala na a ruenga wha misionare la ruenga tālai. Tato mai i a matai o lo a matai ia tusi o venga i fau lau whainga mori. Pea. E se fau ramtanga la ngawha e mawhalapa whenga inga. Ma apero amo. E an tato me i le ia luka. Ia, e sau waranga wha luka e a matamai le tua mātamu. O loro inga vai e luka. O le langi a tōr wha alutanga e upu masani ai. E a mata i uta, ia. O na alu ai le langi a tō, ia. Se lau tau sanga talu le o mai o le tātou wari. Ia, ua rofia na anu ese na vai taimi. Asia iti, ia, maise o Europa, i sae masifo ua alu tala le, ua le onofo tala le i Jerusalema, ia alwa atasi am whaintampo po ngā, e lo ta ua fo i ni atu langa i tonu o lau whai evangalia, pe vai ngā luka. Vai si meona tama, mai o tama lea. Ia pa ua i malo, tu e foi malo. A tato va ai la tato fa so pite o tato i ne o rua afe mo tupu tau sang. Tele o tau am tanga tau mali. Tele o malo pa u. Ia o tele foi o malo tu lai mai. Ili swafa lea. Pa u fo ia swafa lea. O Yesu. Awa e le malo e whalangolango le malo si valtangata mani au penga. Malo whalangolango i le mawhau o le tangata ua whawhawina. Ana mena e tau tu la whauno aulo ale a Yesu. Ia e aro whatu le tua, ia malo si atoa ma mea uma whapevoio ne alufa loutua oi pe o e lava ia te oi. A vea i alfa mtalanga na o anu whapemai, ia mai se malo fili. A fsili atu pe whapia e na e tau te silfia, ono si fumale ono.
o le numero ana e tau mai ai e le aise ngā taanga o le aise ngasala e le mwhai ona no e whaamanga loin. A tūla o ngā tupulanga le tala a luka, se fumarere. E ono se fumale ono au ngā tupulanga. Ma mawhale numero ale nā i le vai ale whai awakalia ua o le winga nā o le numero. E le eise angsala i le whai ona whaamanga loina. Au ioane la. Ia. Tato whai tau i whai upu ia na iai. Ia o lea e whaamoe ua whaamari e ina le fisili. Tūra aise a ioane. E reisan tala le whanau mai o Yesu. Leisa tala i se agelu nā latu whapea atu. Ia Maria mai o sepa whapea. A matatala ioane latu. E peia a mata mai tusi o kenese. O laulangi ala tau na mata e le tua. A mata e le upu. Le poto ma le ata mai e le tua na whetala iai. Ia, o na malama le o le pong sa ma folfola le ma minumi ia ma mata na fa solo le fofuanga ia o na tula mai le tangata e le ni talala e fai on tu tausanga al tala tata tu va ai po le ale o ngaro lotto la ta fa tala ta mai ata tu ile tata va fa lo ai ala le fatu tua ia ma le tua le e fa mai ai ane fa mai ai ane sai le amtanga le upu pe sa la amtanga le poto ma le manu le tua ia e pe so senato na i de se senga ole au sinopi ia ma le mangali o ioane Malo io e pe o le e matango fie pi mana ia ro tanu fofu le matu mai ioane o ioane tu tia pe se matai samo fai go fie ai ona ta malama fai go fie ona ia po ioane foi o se te malo sali moa ua whapalina, ia po sta maro me sa wai. O lea na ua ta whaitau lewa e whamtaleina le whaitua ma le o tātai ngoi a Ioane. Te lea mau tala e fia Ioane. Ai pei e maa nei a tu e whamatala. O lea se mawhauwhaunga o Ioane. Na a mataila na tusi avea avile amatanga o meuma. E se mai na matai o na amatele ngafa. E se mai a mareko na amatele. E tatou te vai vale mawhauwhau. Yeah. Ua lea ua on to te lava po feo i eile ia manato rau susu e ia Ioane pa wan mea tatou te glomo le mautinosa i eile ele Ioane na alfanina ele eli lo lua so aore vangaria voi le e whapene mulmuli whamamau o rono winga na vai Ioane e whamamau ngā mareko ma taio ma maruka ai le fili e mulmuli ai le manuina o le o evangelia i tolu. Fili Ioane i lau vai. E a matai upo o kenese. Vai sai la mtanga le upu. Sai le tua le upu. O le tua fo le upu. O ia lava sai le tua le amtanga. Na ia faia mea umalava. Vale. A matala wa e tate o wa le matata o le upu ia o le ngana e le nintuse ai le evangelia ia o le lokas o le ngana e saui va ainga fa filosofia a eleni e sa le upu a le ala wa mai e ia le fa nga le upu le e fa mala mai le tino tangata o le alofa o le tua le upu ai le vai le fa upu ale fai po fa bo fai po tolu mai na ia faia mea umalava ele foi se ele ai foi le faia mea ele i faia ia ele foi se mea ele faia se mea tasi ele faia ia e tau mai la sai ia le upula awa le winga le upula tau ngana le kos o le wisdom e be o le ke nare o upu o le female ia tatu vai fa ma fa awa o fa fine na to fa fanga ma fa na mai ai le le wa tangata ina wa umat fa ya tamba eva upu ile amatanga o ina i lora amatanga
ia o le whamtanga. Pauta de loa mtanga o le poto le wuli uting tangata. Sa uro fai poi whaaf mai, sa ia te ia le ola. O le ola fo i o le malama lea o tangata. Ai. Ua pupula mai fo i le malama i pouli uli. Ai le manu malo i el pouli. Mata uli al katara kenes. Ele ia mata se malama. Ala mena matai. So na numi man. Ia oi. A mata il pong sa mo le numi ia. Feta laile ia i o lupura. Yeah. Le poto mana ta mai o le tua. E ngalu e ina le fenumi ai lea. Le ke yas lea. Ia ona amata lole ia ona malama. Mena le fai mai ai. Ele manu malo le pong sana mo le numi. Le manu malo le malama le upo le poto le tua. Leo sau ma Yesu. Ele ina stara le vanau ma Yesu. Awa maua lunga telele a mainga o tala. Wa mai e Ioane mea e leva aia. Ina amtanga. Wa tuu vatasi ma temi. Ma lona temi tatou temi. Wa vaia. Yeah. Wa rese si e vai le tua. Alfa mo le ole Manuia e Ioane o lana e vangalia. Wa umaisi tūlanga na mori mau iei lau sinopi. Na vayanga le totolu. Ma taio ma reko maluka. Ia mai loa le vainga le a Ioane. Ia sosene atu na. Ia. Ona tasira le vaenga ta ua o le tusi le a Ioane. E le o se tusi hori le pia li lifa lana wa ai meo whailonga. Science. Tasira le vaenga o le upure amata ia le fwipur wha o le upure o le malamalama. O le tasi o upu e fitu iai o a ufu ia. A lea pe amata mai parkalafa mua pe o lea mai ai lea se tau sila fune le iai mafuanga na tuua i le fo ila ua fai mwha ma mafor tam tau pune efe i le nei efe afi le upule o malamalama. Ia wa bebe ta fa so ai. O a sua le kenesi. Ia o nai ile amatanga na fai le tua le amatanga. Ta fai le tua ile amatanga na fai le tua. Fo le tua. Ai fo mai dea. Ele fo mai malama le fo mai le pongsa. Sa fe numi ai. Le numi la na lo ele poto ata mai ma le malosi o le tua e fo ai. O la na upu. Fa malama. Ele mena mai ele malor malama el pongsa malama. Na malor malama wa le wa mai ele fo anga ma fa ma fo la ma fa manino tulang. Pe foi la a o mai il fenga ia Ioane. O le vai na Ioane pe le mai mo meo vai i mo whaalinga ma pina whamau. Mena e te vai ai mai su o le malama le laulang. O tusala o le malama lea. Sa le i loa e tangata. A le wa i loa anto toa ia isu. Ia pes fusanetu. O le malamalama na le lausunga e le o refer anga i se pupula mai o le la. Le ai. Ia. A leu tatau nua la e whatatau. I le soifua ma le ola. Whili tua wa- lea wa ni tim tangata. Leu sau. A sau ia wale whaingo fion mamala mai tangata e taria e tele. An taria voi le tō tele. O winga i o le tuarema i o le alofa ma le alofa. I le wha umunga le ta. O le alo tō tasi o lo i whatawhata o le tama o ia. Wana whailoa mai o ia. Whailoa mai e Yesu. Na ia Yesu le amtanga. Lewa le tintangata. Ia le tua. O lono winga. O le tō tasi pa i are a mataini mele. Ia. Wa upu ia tātou te whaanga ina e tau whaamamala mai persona pe on tal tonu wa inisi o lau kewisiano i le tau taspa ia. Ia. Wa i e whaasoa i le alofa. Le upu fata. O la arisi mea pitu siri na pele i le tangata. E whaari hiro na alofa i se whanau. O la fisi mai tu le fata. Ia. Whanau e rol pepe ia o le siala me tele le fisi o le fata la. A mai nata vaingo fion mamala mai tangata i le misterio. Po whainga rilo a le tua lewa fio mai ai. E fio mai mai sai fata o le tua. Sa sapaia e le tua le alo. E sila fia. O le tua ma le alo i tūlanga whatua. E le ingi tino o le anganga. O le tua o le anganga lava ia.
Pei o le fisoso ne atu na, wa tūlanga fo ina, wha mama Yesu, ma wha lo tele yun so. A wato te pole o te iate o tau, e fi ifolo o tau fisoso an sidi. O le ngana. Ia, o lea tatara no ia Ioane. Ia. Tasi le me maali e le tala leo le whanau mai o Yesu. Au mai whaatasi a e le angelu le valo ia Maria. Ai sau i ma le forerunner lea. Me Ioane la le whape ono masina le. Ia. E tasi le vanga ta ua o le ngā ruenga ni tātou Ioane. Na au mai e le ngata i le meo le teimi whana nau whaatasi mai Yesu. A le wha moe fo ina laina whana nau tupulanga mai Yesu. Ia, awa e meo n whai atu. O valo anga mai whenga i tuai. Ma meo lo wha mawina i whenga i tuai. O tato nunga o rang kewisiano. Ua malama lama ma taunu i ia Yesu. Ai o lea lawa ngalue le malo. Awa a taunu le malo. O lan mei lo iu taunu u anto toa le malo. Mo de te va tau le rau lang. O le te va tau. Ia vai te mine o te leo tamau a inga le alu le. I me tau na ia pui ia le malo si mal sal tonga o le malo ma le malo. Whalangolanga o mai e leo tuinga malo le tau Yesu o tata o tunu fo i o le awhai mai o le tunu kewisiano. Ia ai se umar vai tau nga tangata o tuspai a tasia. E se vai tau ar vai ngai saute. Le tau e tātou atunu o le Bible Belt. Which ave vai le upo o le Sun Belt. Ia. E te le atu inga belt wa le si le upo e fia tātou e whaunga. Le mua ngana le i fuspa. Ia po le lio. O le lio stete ia ila nganga wha e vangalia o no winga e tau anga i le upu le la tau whaitau ina o le tuspa ia. Whaipu iwa, nuka o le malamalama moni lea, na te wha malamalama ina tangata umalawa, o lo ua maliu mai i le lalolangi, sa i le lalolangi ia, na ia whaia fo i le lalolangi. Pe o le mele ai atu le mori mau a Ioane. Pe o le amai whaatasi a Ioane le taimi o le amatanga. Ma le taimi o le ona ia fo i mai le... Le wai amai ma Ioane, e le ngā ruenga Ioane whai. E whatau nu e tati wheo i pēa i tonu o lau whai evangalia. Le mele nā i le whaubanga o le evangalia a Luka. O i kale opa ma o le iso na o e mau. O na toa o ngā tuspa i an whaina. E matua Yesu. Whawento le mamalama i walo anga lau perfecta, ma salamo, o le ua taunu. Wa le whape le ai e le isaun mesia. Le ala e manino i le ono, ma le vandu. Le whaiva o Ioane. O mai lo le iwa le na e whaitau ina nei. Wha malama lo mala me wha manino ai ia Yesu le wa le tua le tintangata. Ele ilo e langi Yesu ilo ngatulanga atunga. A le wai loa nei na wa fio mai. E fio mai. Ia o tangata e maua lalo le nga tuputupu ai. E taunga whai no fia ma mala mai na vetu langa na ma mente e nai. A o ngā ruenga lai whai Yesu. Mana o ngalo ta oto ai de mala mala moni o le tua len sau fa mele tatou te whai alu po le tala le lei ia Yesu Keriso le alo le tua le tala le lei ia le tua ilo na alo Yesu Keriso whai ala vai le whapunga de o lono winga ala na lei le tala la ngare amata le tangata amata le tua le tala tu sai wha maunga ia mena le na lei wana o le tua le lei pe na wa Yesu Malo, mana ia le ta le fasoa i le ai lava le ni tata Ioane. O lona winga lalo o manino ne whai upu ia amata te amatai. O le upu, o le lokou, o ai tonu ala le refer ia le upu. O le lokou o le fa sino ai i le tua mai Yesu.
Pe fai atu le winga le upu ia o le wisdom. O le divine wisdom. O le upu fo i le ngana o ngana e le ni e fai ke nare o veape o nauna so a nauna. O le upu la le o le ke nare le upu le. Ia e fi meo. Le poto mara ta mai o le tua lo no winga e soifua mai ai mea e wha mātango fia tili ai lona whinangalo. Mea la le o soifua mai i le upu. O soifua mai le poto mara ta mai le vavau o le tua. O Yesu. O Yesu va so le loko. Ia e pe le Manuia na vai e Manuia i o whaipuna e lima le pakalafa momu. Fa sa ia te ia le ola. O le ola fo i o le malama lea o tangata. Ua pupula mai fo i le malama i le pouri uri. Ai le manu malo i ai le pouri. E mata mala mtanga i le malo le finu mia i le paneta malo le alofa o le tua na fetalai i ai. I lona poto mo lona tamai le divine wisdom na le tua. The spoken word. Lea e mori mau i ai kene se e pei la ai nai la mtanga o le mangalia lea. E mai le anta o le kene se. O tangata ia no nofo le taimi leo i o la apong sa pe atu le awa onga lo loto o la mnatu la ia o ia la tol mam lama le ia le usau mam lam ia e mo ia la na maliu le li ai le fai ona te pe na ile mala mala man sama Yesu me na mai paulo al poto mo la tamai al pula por vai con al poto mo la tamai o le tua o le sa tauro le keris o ta me un boina o ta dia le mala mala mal poto le me foi le fa so mai paulo e mo le fa tua ngalu ina ile alofa e fa pai lele le ngang pai ia tatou wa o mere o ia upo safina waito ina lam tanga le kalesia le fa mama na o fa mama kanon e boia pe o tafset o fa tam find to ele ver mena ia bom ele fa tam find mena o le mea moni tu inglisi ta mai this is the real deal o le tu le sau in human form al mena venta ai lona al matango fio le tu ia Yesu ona wa onga ona va venga ia ai mai sala te mi mali wa na tu lo tanga tu man maloi to tu malo ma Yesu ia le au te fa so ta ia Yohane to tu Yesu me sai la mtanga ma me la ngata me ai e tawe te mali lo tanga ta fa lo ta to make sense pola me le fa matala le watasi le ola fa ma le ola nei e ala ia Yesu mo lon tu ele fa tali la tato e o le langi pe o le talo le lo ma to te mai o le langi ia pa ia lo so ia o mai lo malo ia fa ia lo finangalo le la langi pe o le fa ia de langi finangalo le tua le o mai Yesu e fa ia la no nei mai lo ia no nei le ma tango fia o le finangalo le tua ma lona malo e le tangata ia o so so anti le ila ule vai e le pe vo ina fa so e au e le va pete va tu e sao ato ta o ia manatu e la foi il mamea ia la to te fili ia pe le pe sa pe au nga pe lu ina i foi se me o lo finangalo tangata ia fa lo le e tau mana ia le ta fa so le pe menanta amata ia po ai ni ta tengo ia Ioani e ese mai a Ioane le baptiso Ioane la vale ia pi o le feso o ta inga o le upu le malama ma le ta tisine fai tau o le feso o ta inga e tam fai e wha manino le malama nga pi e fai si numi i o le pe a tatu mafau le malama o lona winga pe atu ai e le Yesu na sau e saura Yesu o leva na malama lona i le susulu leo le la pe atatu fa winga ne mea ta o le malama ai le o le malama le na o le sau le fai met i e kusila Ioane le mon mau Ioane o ia sau e mo le mau le malama
O le fa o ngā e ben tata no mo mo ara ngā upu. Metaphor. Mo anga ngana mo proverbial ia ma metaphor. O le mai ngana o le tau tala i mamla me faingo fian tatu ba mamla. Ala lo loto le mamla le. O Yesu. Le mamla le o le mai le amtanga o le vangaria. Lea lana e tara noa i eri tā por kalame o le pepe whanau mai. O levan tātou le kiwisi masi. O le wa ai alo loto i eri kiwisi masi. O le pepe sau e wheli wai le tangata. Le whamoemoena le o mai o le li. E sirisila vo i ai. E peivo e na tātal noa ma tā whasoa e kāresia le tā te awai. I le ICC, ta oto ia le pito o le kāresia i Samoa. A le pito o le ICC. E a foi le opposite. O lono winga. E pale whea ngai. Ai le tutusa. Wa le mamanu ina o le tato e kāresia i Samoa. E anu lava le tato nunga fa apostolo. Fa solo mai. Fa solo mai le tofi o le apostolo. E ale fa manuianga le kāresia. Mena na ta wata fa sopito le kāresia. Pe o tato i Samoa. Pe voilà le UCC. Well, if sota ye le UCC Samoa o le upu le congregational. Na mua o tangata ia no mai me Britania no mai fatu e kāresia congregational. O le ale winga o le upu. O le malosi e soala upu le pe apoto tangata o le kāresia congregate. Muri le atu ia le Christian e o esfo. O tato Samoa o le congregational Christian. O le congregation o le tātou Samoa, o la e manino e meta o le poto, po le potonga. Ai, o le whaatūlanga ina o na whawai mon step. Le e mua i luma na auto ina o la tō e wa aia ma leo ina le mamalu o le kālesia atoa. Le taita inga lea whaato ina, pe wha bishop si le ngana isi e kālesia po e ine. Ale vai la ta ICC. Ele ai. Ua invert in the map ua upside down. E mai le ICC. O le power, o le whai unga le kāresia au e lalo le local church. E la whawhela so tai le local church ma isi vahenga le ICC. O covenants. O whengainga. Ole mele whai mai ai le whawai. Ele eise mea na te wese ina le malosi. Ole upule ole upu fascina ma le fina ngalo ole kāresia taitasi po le local church o no winga pe pulenga ia e ise malo stele il vai nga pulenga per tanto ia le malo si la lo kāresia taitasi wa na i tono fa vai pe na fa mala tu pe ele UCC umar finangalo fontele le UCC ta o le General Senate. Ele speak for the local church. O lono winga, o lono finangalo. Ele fai ai le finangalo le kālesia, le local church. I speak to the local church. Ai mai lono finangalo I luma le local church po le kālesia. Mai ala le talia. Le faintana o tatou. Ia Manuia tātou Manuia to ina mamisia na tātou e kati Samoa. Tarat fo Samoa te mai ia e tūranga ese. Mela na e tūranga ese tātou e kālesia malona Manuia. Ia male tūranga lea o le title po le toina. Peno batu e tusale winga rup toina ma le bishops. O le mele I tātou I lausu tu pe vo vanga le sisi. O tātou unga kāsia o mo fa unga o le fa unga na matama ya Yesu au apostolo fa solo maya. O tere lava enga o tere ala vai. Al me moia na tere ala vai. Tasir fa vai. Tasir matun man wanga na isi matun man. Ia ala fisosoni atu lea. O le malama lea mai o lea mai le literal sense I le upu. A iei lona winga lo loto
I talatu o le malama le tau tu vai. O le mai I winga o le mana, le olanga Yesu, lan soifua, lana mo le mau a onga me uma. Ta oto I nāna malama le ta apsisiri. A o rea mai le ngangana masani. Wa Yesu luala tatou lon mamalama. E le vatusa le Yesu mamalama. Ai le ai. O lo vatusa I mea na sauma Yesu, le alofa. Le ana o ina tangata. A mana ia tangata. Ia ina la vala ia mo le maua Ioane ma le au sinopi. Fata ua e luka ia tangata I tu la foina ma atitiva a meo fine. Tonu ese. Ia sala, sau I nare mga le aru. Ia spoi ma ia matai o nato. Mena e na luka ma volta la ele Samaria ma le ma le atari fa ma mea. O lo fa ma mafa I la va ai le tua. Le vai a luka le vai a le tua. Pula le fa long tau tamale na. Le sau a mo tamo e mai fa folta mai fa tati. Ia ele mamla matamatu. Ja, e pe fa pena tatou te fai tamu tatou va ai ai. Ua mali mai o ia inu ese sutasi. Ai le Italia o ia e ona lava tangata. Maua mai le marusi le vapunga le. Wa alu kala le inu ese. A o lea lava e leo kalia e tangata I utaia le tala le pe talia inu ese. O la wa I tangata I utaia wa diu mai le ia Yesu. O ila tau uma wene talia o ia. Ma fatu o tua I lon suafa. Na ia vatu I ai o lea manuia. Manguia la lea mai. Ele fai mai la wa vangari. Manguia le maua mai la lang. Manguia lea o kahaka o transform. Leva mai o kahaka o born from above. It's a new being. Wa ona ai le manguia lea. Ja, o I la tau, e le o le toto na whana wai. A o le manao foi, a le o le manao foi o le tino. E le o le loto foi o le tangata. A o lea tu alawa. Le winga ngā rupom whawe pāw. A miracle. E le o le tangata. E wai tatal noa I manatu isi au whai launga mana ia na upu whai launga na ona li liu leo tangata. Transform le ai. Ala ara ngā refa mai ai. Refa mai whai upure sumato. O lea tu alava. Ona ngā ruenga, pe whai ngā paia. Ona ngā ruenga nā rea ngā paia. Si e tato mawhau. E whai o tato whaiva. Tato tau whaiva. Ngā mea rufa whai mai. Tangata ia wai se umak ia mea rufa. Ala mea ngā tailo marosi. Olo vai me na fisiring ia mai le si vai le vai ama a ola e fia tangata ia saulis vai veon tua le ia ia a tape kan ia tangata a wa foi le amata ia tata ule ia le lotu e amata ile nganga o le tua ia mono na ro futu no ta sira na vai nga tele o malama le tam fai fa manino mai ia malama tangata. Ele o tātou e amatai mea. Ia, reanga se e fatal fatu le pa ia wa mafuta mai. Ona ta o rola I sufa, langa sufa la le o le o se tala vo le pe o luka matai. Ia, le tala le o tu mai saoa. O le upulea. Poto marata mai le anga I runga ngā makamai ai. Ia, lea o sau le tangata. O Yesu. Ia. Fatalo fatu I a Pauline latu fifita a whanafi ia malo o hana matatia malo hana whaftai le while mai saipani am tuanai ia malo so tala peili ia fatalo whamelo sunga whawhenga inga talo fatala whaftai lava malo matango while tu whamai whaftai a fia whengia ia ina a whamsanga ia malo whaftai le mafta mai ni tu la fiafi ia ina le fa mai ina masanga ia fa mo bona pokalama le tau taulogologo o tata longo ia tu ia upu vale tu ia tata longo
Ia le upu foi le tunu e tu le manu ai le turu longolongo. Ia pe o le winga. O le mena tala no ai afi un pai le tu tau longolongo lava. Ala lava le longo e watu e le va pe e watu mo sfa mo mo e talia ina. Ai tata o tala fo le mana o le ngang pai e ngalu e ina. Lo tata o vai mo lo tata o fa mo mo ia. Ia le vanga do ia ta pi. O sufa. Ia sufa. Ia o li tin tanga tele upu. Sa mau fo ia mai tatou le mata i lona mamalu o le mamalu lava lea o le alo e toʻatasi o le tamā ua tumau ia i le alofa tunoa ma le faamaoni sila le vaega o le kirisimasi na ua tuni o le liutino tagata iesu e faamatala le mamalu le mamalu e lua upu lea mai i le vaiupu na i loai le mamalu o le alo o le atua o le alofa tunoa ma le faamaoni ai o mai fai o le tin tangata le upu le poto le ata mai o le tua mai la matanga ia ana i loa lon mamadu le mata le mamadu ana fatoi o le alofa tu noa le alofa le wi o tata no so i le wi o le upu le ngan samo le upu le ata le ngana e le ni na mai ai o le alofa le tua o le alofa le stua oi o le alofa i tale pea ia pa vai loto e le va pena o tato a lofa i tu lang val tangata tato a inga fa nauma tato e kasia le o le me tato te feo e mana mia ile lofa e taona fatin ia i tato fa mauni la fa ile mena ia va vla ve tato ia vai peo tato natural tato wola e vai tu lofa pe ai se mai mau ka minga ai le fai nga wenga mal fa baungi o le pulanto le lo fatu no le fatua o io le tua e so senet na malo mai si casca pese ya me le fa a work program Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau i le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanuma whapetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe Nalulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu
le tua le maunga le tua le vanu mua mua pea olo le le mea uma lo uanganga Pamanuma papetai Ole atua ole vavau Na te umaungoe Sia elo leo Malanga Elelei Elelei oe Do uangana Pamanuma papetai Ole atua ole vavau Na te umauoe Sia elo leo Malanga Elelei Elelei oe Elelei Elelei oe Ioi. Ia. Pe o leo a ngai merita por kalame na usunga ni whenga ngai vaenga leo leo. I le pe o leo a mata o na toe whetaria i o ane lava ia. I o pe toe whemori mawai. Ia i o ane le tustala. E le lela o na manino isi vai sua lea. I le i o ane le tustala. Ma le i o ane le baptiso. Ole baptiso. Ia. Ia manino fo ia tanto. E lena o tangata iutaia na whaiare te uranga po lau ke usiano e nei anu po tu sai ma le ma sauninga pa ia tau tatou sauninga pa ia tatou vaenga o le kare sia va po tong ke usiano. Ia na o le whamantunga ama le baptisonga tau o sauninga pa ia. E lua ia i sauninga e tatou no e tatou. Ia kare sia na mawai mai e tatou lotu pope ia pe valu ea ia sacraments pe fitu wa tele ya ben avo isi e kalesia e paul me tatou te loa o le fama mai na o le tangata o sauninga ia ele na o iutaia sa faia pai vo isi lotu o le awala le tatou no tangata fama mal tinu o mama fo i male male nganga ai o ila ya Ioane o le baptisonga la Ioane e turanga ese e le baptisonga e le anfa mai Ioane fa mai ya tangata ya la yo lato bolanga ma le angsana baptisonga ia Ioane fa mo o Yesu o ia le mamlama o ila ma ngalo ila angsala tangata pa o taunu o le baptisoina le o Yesu le fatinoina le o le ngaluenga Ioane turanga ese le baptisonga Ioane le alfa mai Ioane ia vai foi lau toe famtala mai alfa i bisu malima ua mori mau Ioane ia te ia o Yesu lea ma alanga atu o ia le nei sa ufai atu ai o le muri mai e siri o ia ia te au awa o ia na mua ia te ia vai mua fa ngau ia Ioane ia Yesu ai lo tautala Ioane i li turango le tino lea o tautala Ioane pe ona mai la mtanga lo tautala ile Yesu lea sa soifua fatasi mal tama ile amtanga le mai le mua o ia ia te le ina mua fa na Ioane ba ta muli i tala au sinopi e la tu malia e asia ia wala talata ina fa na ia en sepeta wa tolu masina Maria va ver fer wa ia Maria sau mai ka leia alu ia tu maunga yuta o ta o le mai po fea
ia na alu asia ia Maria ma sau mai na alu Galilei o mai Iosefa o i Betelem on matua ele fai ngofi ai ole mea le tau mai baptisonga le ma le whaupunga lea o ia na mua ia ntia e le tala noa Ioane le ora ele amatanga o Yesu sai le tua ele amatanga pe ia upo o lana alo whamamawina ele na evangalia sai le amatanga le upo sai le tua foi le upo le isi mea na whai e le whai e ia Manu? O lona, alisi upo le tulu ono le upo tumu, fullness. O le tumu ua maua ai e i tātou umalawa le alofa tūnoa, e whaapopo i le alofa tūnoa. O le tumu le o le tua, whaatumu i tātou, pēr tātou whaatutua, o le alofa tūnoa. Vai ngā wa tapo ngā Ioane le upo. Whamtala i le tumu. Le alofa, le Manuia, le eva, e mai wa le si le upu pe tātou tusa ma le winga o le upu Manuia, pe atu ia wa o ngā wha le matapsi silia Ioane. O le tumu o le tua. The fullness of God. Yeah, it's a divine fullness. Ai momoli mai i le alofa tūnoa. Momoli mai i le alofa tūnoa, i whaapopo i le alofa tūnoa. Le alofa tūnoa le tua reo sa wa Yesu, le alofa tūnoa ma le alofa tūnoa. Tatu mai whapena i whaitau wapena le, i la ule whaitau i upu, ta oto ia le rua inga ngana na mai i la ua, umanta whamtala ina le winga le alofa tūnoa, i le ngana e leni le mau mai le upu sa mua ma le winga lo loto le upu alofa tūnoa i a tātou ngana, ia sa kule. Ia, o te manatu o leu ka e leu koe umiri ka ma i lano. A pei o leu au mai i uratalata le whai unga ale au mai malengo mose i. O le mea le sa soifu ai tangata. O le wala wina o mose. E le vai mose e le tua na le si ufonga o le tua. Whaitau pe ia tala ia o le tusi lima ia e whamumua ia mose. Ia na wale temi de mari wai mose pa watala le tua pasi atu ma le vai papa na te la fie. Ia na e vai mai le lo tua. E le paila e vai e te. O le peta ua o le vala wina mose. O le amai o le wha vai muri el nu. O i toa whana matain whatulanga tō whinga. O sauninga. O le wha maina ma le wha mangaloina. O le peri tō meina na amata mai tua ia aparamo. Ia wha mawha ia. Mena e whamai ia le whangarea ruka, ta whaita wina rāso. O le whamaina o Yesu, le varuaso. Nei o le perito meina o Yesu, la ave e Jerusalema. O le whamaina o Maria, o le mea tupu pia umar whāsu, tau sanga tu sai mal tūla fono. Tūla fono la le a Mose, le muri mai ia, Paulo le tai muri. Ina ua malama Paulo le loto le tala le ima whautanga Yesu. Ina mei loa lea Paulo, lea o ngā mea nā i mo tangata nu ese. O le mea mana o mia. Mana mia la le mele mai Ioane. Born from the above. Mana mia le whanau o le tangata i le mana o le anganga e fō waila na vai. E ola ai. Ai le ola le pe tome. E tome le loto. E tome le anganga ai le o le tino. E le o me ai. Ia le hawhai mai o Yesu. E le o me oinu. O mea i o tau mawhau mo o tau loto o tau te hawhainai. O inala e fai e iwa venga le mana le nganga e pei o le mori maua born from above le onga na vea Nicotemo le ai e le upu le lo loto le wingo le upu Poi sumalvala e le iwa ai lava le atua se tasi o le atua to tasi o lo o le fata o le tama o ia uana whaelo mai ia Ke le se va ai Ioane e whaamala malama mai peia o le amata mai ta umomua. I lon whi umomua. Ono tau whai mai lava Ioane whaamatala mai le Yesu. Le Yesu le api ese ai tato nunga o isi o Yesu a o le atua. Ia, wa vai le utala o le mta umomua Ioane. O le utin tangata le upu. Tula le ngana e le nin sawai.
O lona winga o le incarnation o le wisdom o le tua. Le laukas. Lea ufa mamlama ni fai poe sfumal vat. E le iwa aia lava le tua e se tasi. O le alo e to tasi. O lo le fata o te maa. O ia, wana whairo mai o ia. Ana matoi. O le metaphor, o proverbi o le fata, le mai le anta, o le mea pele ia te oe, e lo fata, e fa tu lo fata. Mana ai o lea la e pei o lea ta tirtilo le va ai lo loto pustala lea. E tam fai ai ane wha matala mai o Yesu o le tua. Jesus is God. Ika, le apeno vai atu o le Trinity. Atu ua i lona i tu atua. O le mea tasi au le anganga. Awa e le vai ele tua wa le stangata. O le amatanga le fofoanga o le tua na fetalai. O le upu. Le upu le utu le lo kasi le utu mai i. O Yesu le ai. Leo ne ke fia pe na fa fe to ina na liunga le upu le loka sanga le upu. Ta sila nga me ka ki o ila to na liuina ta tu kuspai. O le liunga fa lua le wa ye le mele. Le upu. Le liunga na matai o le loko. Loko. Wa no sa o mele upu loko le upu eleni. Lokas. Mai loa koe wa vai ko inga. Le o le upu. O le whekalainga le tu o le tu o le nganga. O le upu. Pea wa mai e angil matangi ai te ropa pai mai ai te ropa whera roa ngai ati. Whatu sai le misterio po... Me lilo. Me lilo tau le tu. Ia la e pi mana ia whetuna ia tatu upo tatu ngana. Whengo fia ina. Ia e au na ai i le winga o le ngangana. Wa mai fa aranga upu. Pea mai fa muanga ngana. O lono winga, e le titau o ne tautaunu, e le titau o na iloa le upu, le winga o le fai upu. I le upu, na o le upu. I malama i le winga na loto le upu. Ave ese mai le upu mai le tau e parangi o le syntax. Ave ese mai le ngangana fa proverbial, ngana fa taoto. Ave ese mai le ngana fa moanga ngana. Ai mai la pola le winga loto la ia upu. Ai le faia fa jo ai sul mam lama fa kusela ia o longa winga la kamainga a le mea to le mam lama. O le mam lama o le tua fa moi o le tua le wa ia Yesu. Ana onga o na winga se yo alon bariu. Ia malona tu malona fiwat o le tala ato na o le mam lama le. Manu lama le na te fa matala ina me te o le rofa. Io. Ma le mea i talatu o le ola nei tanto iai. Pea ora whatu o lalo nei iai te wan tanto loa mautino ai. O vai runga alwangi mui, ma whai singa lo loko o le whatu. O le ai tatu, ke o lai. E da ai moa mai kalo are, i le ia maka ia moru. Ia whai alo fina ngalo i le rao langi, e pei ona whai e le langi. A whai rai le whai fing ngalo le langi i la runga ia la whawhera. Ia, a pei e sak whapopaku. Ia, o te tunurua o maraka kusi whai kaunga. Ai si ka peserea. Ia, o ngā ka whumerore nga i ka whasalonga ia mani. Soy fua mai o tanga
And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupios Tuna Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe, a paparusami, ofu parusami, moa tunu masiu siu pipi, sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni 502-245 tasi iwa valu valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au Baile te se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whaifa pito i te tonu Vai ima sae pape o se pomo Le la mai loa o le tama se whaala i te Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me maua. Talo fai, i o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia maise arka male, i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia leo kako niei atunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i. O le nā fwena tawhala awa tui au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market, le lungo Long Beach, ma le lima dua. E maua umai mei. E maua umai nasi, te latu o manasan le au Rupert Junior Market, e tatonu ore ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o loo maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa,
matanga luau e whaamaria ina lo whina malo loto pe e a whio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market ili ai o Long Beach pe walau de telefoni o de lima ona lua whawhitu tasi iwa valu El Rupios Junior Market. Ja. Ole whamoe ia whamoe pēr tātou whasoa. Wa uma whai upu na whamoe ina mo le mamata upu. E winga ile mo le maua Ioane. E pa wale mea tātou tuwawa ia. Amata ile amatanga ile tua le ma Yesu ile amatanga. Le poto ma le atamai o le tua. Ai olo alanga ina pēr whaiva o Ioane, ilan baptisonga. Baptisonga Ioane lan tō, baptisonga le tautinonga le tangata la asula nola. Baptisonga lea Yesu o ia lo tau to aile le mana o le ngang pa ia mangalo yang sala. Ina watalia le tangata. Ia, o le ai wha uma le tātou mata upu. Ia ile o Yesu e mai le amtanga fatasi maltama e isi o tātou vai le tua tātou mo venga en tua e isi vai le tua le mo mau Ioane o Yesu sau mai le tua sau mai fata o le tama le upu le o le pese upu fa muangangana pa ufa fa alanga upu fa malama le vava la lata o le tamama malona atali. Ia, ona whaatotoa lea o le alofa tūnoa mafu ai nei fofuanga le loto tusai o le mole maua a Ioane. O le nei vaitau. E le o se vaitau whaingo fie. Wa le vaitau o le asa lea e ona le mtau pule o iluma le luaina o asa. Wa uma le vaitau o le tiveni o le tatou no fasau niuni. Ai pe ia tala no tele le winga le baptisonga, pe o le whamangalo le tangata. Ia pe o na upu pe wa le to e longo le lei i tangata. Tele na wa whaale tāua e tātou. Ai tāua tele le vātu tu nofo le tangata ma le tangata. Whamangalo I mea wa whaale tonu ai ia mawhitanga ma ia ana ore iluma o le tua ia ben vai o tele o taimi ia o tele an tātou o sao ai le tua tia il tangata o le tāua na o le lau ai le mātango fie foi o le manuina po le whātūlanga ina o le evangelia Ioane e le utala wa ri ting tangata o le ting tangata le upu ia ona matalone fama mlama Ioane le winga o le utala le pe on tato fa soa ia fa moe ia ngal tato fa soa winga le ting tangata o le tua o lo nalo o le mai sai le fata ia te va te pe a mai le ata o le meltina e ve tama tina e a fisi lantama matu le fata ia mai vela a fisi le tama lo na tali matu fata o lo fa matala le atalna le lo loto mo le fisota inga lo loto ile amatanga o Yesu ia o lo nalo ia o le tua o lo tama ia ngana ia fainta ia te tatou e o ai nisi vo ia lawa tamai e fitoa ia I le whamala malamaina ato antoa ia o le vainga le a Ioane winga le mawhitanga a le tua ia malonalo pe ona mai le upu lokou sai le amtanga ia o le sosani atu lea vai vo eni visili ia ia tu langa o le mati fia papa ia ona le vevesi o lo vevesi ai o le matu atu nuu nei e malamatuta ia o le kirisimasi ai te tala e telefano noa I Nashville o le ailea o le laumbua lea mo
le country music, i state o Tennessee. Ia e matautia o le au whasosolo mai, wha malama mai ne tangata na, o maua tangata na ia whaia lea tūranga. Ai whaftai le tērin tangata na māli wai o na o leo leo. Ia, mau te loana mana o le, ta māloa lea ona le RV lea na whasara lau mai ia, o le ia le pomo o le apa. Ia lea na, alo vesi fo il matou mālo, o le matou presteine le ia nei wa le to tele ni aso on tu ua le on five of presteine ma le fat pai. Ano tūlanga o lo taumwhai le fisosoani mo tangata anu uma. Ia, o le ae fitoa i tūlanga o le Republican e wina na watu mua a le talia le uto e mai el prestene. O si ilunga le prestene le fisosoani lua afe el tangata. Lono winga a wa pe le lunga ali e pasia, pe qualify. E mawale ia ona mawale o le la whaafe. Are manino lei mai le o talia le whare maulalo e la ngai whai ele whina ngalo sentoa a womana na saine le presidente le a whai lea a le a whai ana amatai ono se lau o tangata a unga ali o e tauna wau mo tangata lo tutongi a tau tax ma tangata lo no fo le atunu nei regardless le the status o immigrants. Ia pe o mena o le fina waia le malvesiele mante o tunu. Ai lo ta auto ia le fautuanga le presidente Sauniuni. Ia ma le sui presidente Sauniuni. Po le ave le ngana ingilisi the president-elect, the vice president-elect, o le aso ono, ia e whamaunia ai le Congress, te ulanga lea, ia a le aso lusi fulu, ia le aso na le Manuia ina, ma le whauina le president fau, ma le sui presidente. Ai, o lo ta auto i wautuanga le president-elect, Biden's, o Joseph Biden's. Le whawhita auli o lo i nei o tūlanga o le fufuaina o le vaila au. Wai, e tauna i eise fufuanga mas whatūlanga ina i le tuwhaina i stete ia o mātou ia e le vaia laura le VA. Ia nā whataltali al teimi e la tuaia le longo le VA. Ia po telefoni po le emaili. Ia, e te sau whailau tui wa e se umfoi e tūlanga o tangata. E anu lava i tangata o ro ngā lulua i te tōno whalmai, ia whaasolo mai ai lava i e mātutua, ia se o mai lava i tangata wa tala whengai i ai le tui. Pe o mea nao le tau mi ai se o mātua tunu nei au sauni atu mo le tausanga fōu. E me voi le e mana i ele mta upo le nei asu. Wa wanga ruenga umai whai e tai o malo, mai kāresia, e surungia mai eire le alofa o le tala lei e le tua. Ia lona lua o le whewaiwai a ia si o mātou malo nei Amerika. Ia ele o maua le anganga le wha mai tuspai o le whamangalo, le tasi. Ono tūlanga lava le... E se senga o taltonunga o tuspai a vai ai taltonunga o le Republican i wapena voi le Democrats. A pe on tau sauni atu el president fo o le longa lua ai lea o tangata lotu pope o le aven prestene. Le mua Kennedy ai le umara no fo inga tangata valeina. Ia le ala alua nei si sto ina lea la tūlai mai. Ia e pe o tūlanga na e whata aua ia le mask. Ia pe voi le studio. Ia nā tō lua ama ua tau sila vā le social distance. Ia meisa le mask. Ono au lea te tautala ia. O le whatonu o lo IT. Ia o lai whai ala na mask.
disinfecta tore studio awae mo fo tala fa no noa i se tasi uso au una o leva nga lu fa tasi le ngata tonu le UCC a tonu le e faka sama le faka asa le wai umai ai wala winna le matai o le fa mai ia o tu malo le sunga le fa fenga ia Josefa mori pali o le talo lava ia watulanga fa ma fanfanda il fa tua ia mafa ma no fa alo a me foi pa io le kalesia pa io a inga o tangi mai ana ia o le talo lava ia nga le leile tua e ta pena ia fofuanga e tala fengai ma le nei vai tau ma tu la fono le fa mai ma le fewai ia i uma le manuia ma wale lo tele tina ma le fa alo miso a inga io ne tu tele ma tu tau la va per pa io le kalesia ia pele nga fa ma fanda o le tua ala bisia le uso o leva ona matou ngā rulue me whawhai me whatasi le nei tafa o le nei atunu ia o lewa tu ua la matou maafutanga ia upu ala atunu a pa se la au te le vao e le ngata ena whe manu where lei ia o la awiti e nā pāpā ma ngaui whapevo i manu wheterofi ia whamai Yesu a muia e whanonoa a wai whamafan whanaina i lantou o le angangana nā le tio mo le tuaia le upa mawhanawhana i le paia ma le malu o le whalitua ma le nofo alo pa i o ainga i tu tele ma i tu taulangia e le ngā whatauli maina sa ma tu tala o tau sa ma whainga o tau maasa alafa e pe o na iai o lo iai e la tau tausia upo o le tātou watunu ia me sifau le malu o le kālesia ia mele tu atu aila manua e lau sunga le patonu pe ia inisi fesili e tu e tantanoi ai ia po sa fa popo fo e tu sa yo para au pa ia le tu le uso o levanta to nga lue le toe sa ofisili o le ua manino tam ta pu ia te tam fai ai to so mai le tala Ioane e tu sa le mere tau te ola i laulang nei ele pe fa tala le tatu vai il fa mai ale tala fa no la fa e mata utia le mari liu tatu tang sa mo le oye wa fai tau to tolu to fa le ainga tasi o le merna sili ona mat ai afu mai la von mele fa tala le tatu ai mea ma tatu le usta io tu la fono le ele le la vala o tatu tilo yai ia au le ale fa manatu le tala le ta fai tauina le tau mawhai o Ioane fa matala le meta o le Yesu liutino tangata ia afesili fa fefea na liutino tangata le fa aula i o tatu tangata e pe o le fesili na o te fesili e lava u ia te au fa fefea o na liutino tangata le atua ia te au mleola ma tātou, ma le tātou whea ngai ai, ma tū la fono le ele, ma le tātou le usita ia, pe e whatala le wa ai, pe manatu mā i le wha mai, pe se mai pēa, pe se mai pēa. Le ala o tūra i mai tātou atunu. Ua tele le soifua o whano. Tāro sia o whaafonga mai nisi. Ia e whaatawa ina le tā whea au o le nei aso. Ia e. Ole mata puta ua awa ala fa fonga sa mo awa ele na America ele na mato California so te olo a fa ile fa mai ole la langi atoa e pe ya e foringa mai e sawa fo fonga le a New Zealand ma Australia le vo to tu lai mai le si vai rusi I Britania ia e pe e alwo na va ai fo mai me a tu nu ia na mai Europa e America Canada ia New Zealand ma Australia ai e faintalo ta upo na e faintaya ia tangata mo la to ma fonga ma la to ai fa to tua ma la to ai I fautuanga a malo ia wala mai me o mautinoa sai nisim fo mai
O ina le ta oto ai, o te lau e kālesia, ia ua whaonga le Zoom. Ina alwai whi awa, ia e momori atu i maota malawa e kālesia. Whapena fo i le Facebook, tō lai te atangata e o e whatino sauninga, ia mamoli ki tonu maota malawa. Ia whape fo tāle tio, le alavata te whatino ina ia tūlanga o sauninga le tio. Ia e mamoli tuai le tala lei matampua inga i maota malawa le ngata ia Amerika. Ia se o lava i Samoa, China, ma Australia, ma Canada, ma vaenga uma e peo ia e lau tele ai le savali o na o le tūlanga o le tio, ma le satelite o whaonga ina, ia mise le Facebook, ia ma le YouTube. Ia o mea ia mau o teknolosi uma ia o whaonga. Ai ara ma fuantanto ua whaine lo whatawa, ma lo manatu. O le leta tonu oisi i fautuanga sai nisim foma. La lava e pe e tauto le fa liwina le tangata ia o le tuspa ia mal fatutua. Ia ta ilo ni te wo se ma ve malape fa fonga le fanga ruenga manisi o tangata lotu i le tampolo kalambe e pe o se o mai vai na tu sa io le mea wa ia nei wa ia le voa e pe na e sauno ia o sto ina le misi ona tele ia o tangata e tau ia ila usungare le wa o tangata o ainga ia pe vo sto ina o liki sa tam fai e talanoa i to ina malolo ia wa na fa pe mai lava lo fa ta autoria to ina i fale ngase ia le talo a more Manuia ma le file mu le wa mai le taiala lo feta lai mai le tu ala i le ata mai na ia le na ia fa Manuia ia tatou e ala i sai ni sim forma ia ai mai se o tai maro ia pio le wa tanga i mai wa tu taimi ia ne tu tia to ta o le ata le tapesele tasi ia melona ia lea sama apeta lau sungai mo tamta upu ia ma faanga sosoro tu tafai nei la ben fai Vasa se io ua lua tu ta te tala tala apa au e ole tai tai au se io ulele atua i lunga au ele anga sole watua i mai ole manu au e iala upele so ata se I failea ma vai la au I lo uangana pe te kisi si o li malia I fa alele mai I le matangi e le anga sole watu ai mai o le maafi e I ala upele
ai so ata se I whailea ma vai la au I lo anganga pe te kisi si oli malia I whaalele mai I le matangi e le anga sole watu ai mai o le ropati e I ala upele e I ala upele e I ala upele ia e mana tua o le awala e vala lua a e savali a wane I e to e te pa I tua e I ala upele e I ala upele e I ala upele ia e mana tua o le awala e vala lua a e savali a wane I e to e te pa I tua Ia, ale nasa moa, pese mātanga o fie se tasi o tamali I o le tata watunu. Ele avesea le mātanga o fie, o whaupunga o pese, ia, ma le winga loto o pese I langa I tele, ia ranga upu ma muangana o lo fili ai le mātanga o fie, o lea pese na tau whaupunga ai, ma I le whiunga ia whanana, Jerome, ele wala wiloa, ia sa moa atoa I le laulangi, le anga waa o nei te maali I ma mea lo whale tua wa ia whamarui ai tatou uma. O tatou o mari si ui o le whamoe moe, o le nei tau a fiafi, ma tūlanga o tūrao wha tūlanga ina, ma ia usta ia, o le tatou muta upu, pe o nei ai le nei tau a fiafi, o te whamawhaina, le tūlanga le ola whamangalo o le tangata. O e pei o ina ta oto ai le moni o le tata walofa. Ia wa whaina I o tātou winga ia mani upu o tātou whaunga ina. Tātou te whanto ese ai ia I luma o le tua o mafutanga ua a whaina o na o le tātou whatauanga vale. I o tātou tiuti ma whaiva o tō whiai tātou era le tala lei. Ia, o le whawhea loa. Ia, o ngāti tonu ai le alofa tū noa, ma le alofa tū noa e pe o le wha o mani tātou mta upuru nei, taua whiawhi. O le autūna o le liutin tangata o le tua I lo nalo. Ina ia tātou māta mata I le māta ngō fie. O le soifua ma le ola o le tangata ua pa ia ma atoa I ai, le alofa. Me le nāna soifua ai Jesu. Le ia se mea le papai ai le soifua tautua au na o Jesu e tu sai o lona fia mai le laulangi. O lava I whamasinonga, o lava I le sātauro, o lava le tunga mau, le toi tū ma ua fio antu. O le ata atoa le nā tātou te maro losi ai, wha moe I ai. O me lilo tau le tua, ia o le ua tala mai le ta uipa ia le tua. Ia e ala le tātou whasoa, le whasoa atu e tu sa I o mawhauwhaunga, ia o le tu stala o le evangelia Ioane. O la mātatalo, ia mane nei au nanga, ia iai pēr le manuia marifi le mū, o le tua I lunga o le au whaafonga, ma sa moa atoa. Leo ina puipuia mai le whamai, ma wale lo tutele e usta ia ai tu la fono, ia na ia awane ia whaina, le saifua ma le ola tātou tangata. Ia manuia le sauni uni atu, ia I le Christmas o I le tausanga fau, I whale atu le tausanga I luas furu lufu tasi, tātou vai tua mawawina I whaingi tāma popo ngāsa tātou fe au sima iai, ia I le luas fulu, ia manuia Samoa. Ia te tonu o lea ua to ai tonu u si ui e tautua fo I lau si ufonga o taia fo netu la fiafi. Mo le tuelenga whaptai Samoa, ia I tātou fo I sa mwhai ono tātou ngā lue whatasi I le ne yaso, whaptai fo I lau sunga whawhengainga, ia tu sa o le tapena ina o le tam ta upu, ia ma le ngā lue ngā whaau au,
ia so te tasi o le vai aso. Ia taimi e sa wai fo le fiu ma le tama whaingata o pai e maunta. Ia e amanatua i le ngā ruenga wha awau o le atua. Ia e le aila si o tātou e nofo ai. Ia fue lava on tātou tau whai e wha awau pēr ma wha awau pēr. Wa tātou te whioti lava. A o ngā ruenga ia le atua e wha awau. Tātou te leilo le taimi e wha mai. Ia ngona le nā Samoa. Muni tuai whaafatai ia te oe, o le afo i se upu o nga ngana, o le tau tamari i lau whaafonga mai. Ia, la fo inu le aina. Mangalo le sunga le whaifi au malu tangata. Ia pe au le atua fo i lau sila mai, ma lau whaafonga mai. Tau ia ina ia au ngā por kalame whai pēr, ia so taitasi o le vai aso. Ia, o upu ai masani ai le vasenga o ti akono pe a mai a. Ia, tātou tu fitau fau le fo i le manu masiana ia ia sa ma fo i se fale aonga ua maua mai ia te outou ia la fo i se me mo tatu faso ia vi ia le tua ia au lava o tatu tangata ia fa manu mai le tua te pena mai ia lo soifua so maola nei ia o te pena e uru fale atu i le nā tau sanga fou o fa amaru mai Manuia tele le tua i outou loto i fale ainga, i ngā ruenga, ma so se mea. Ia whapea o na marutia outou, no tu soifua, a so maola. Manuia tele le nei tu la fiafi, soifua, ma ia manuia sama. La tātou whai ure talo. Ua maea le tau whainga lau whanau, le tua le nei tau a fiafi, o le tafa o le laulangi na e whaia o lo mātou iai. Wha moe le ie, ia maua sau vi inga. Ai tupu ola i pēlo mātou soifua, ma le ola whātua tua ma le whinau. Tu sai o lau wala au ia te mātou uma. Ia i lunga o Samoa atoa, lo lava manuia le tua, ma lo file mu, ma lo walofa tu noa, e tawa o ina ilo lato soifua. Wha malu mai pēa o le nei wha mai whaingita. Ai wha fitai o lea ua tali mai. Le vaila au e soasoani i o mātou tino. Ia e pe o le e wha manui ai i mātou. Māta ape, mai le nei wharwhasal lau. E le wina ala whaingita toi fo i e tuai i ainga. I le ulawa suafa Jesu māta taro tuai. Amen.